kuria wadi ya Komarock ni guku county no ya Nairobi na nyarekitie ukinya guku thini wa studio ngukira ngugeithie nginya hari ori uhana tia James mwega horo waku gutie na uri karibu sana guku gwitu thank you muno nitukenete muno kunyamukira tugikwamukira guku kwa Inoro TV na njira shabiki wa Inoro FM amen yes yeah my good shabiki wa kipindi giki gitagwo gukera ya Inoro na professor na Waihura ni mathikagiriria muno for the last 15 years. 15 years? Yes. Umuthi tondu mudogwitwo Derito Waihura ni okaga hana kimurime na Jega Michael Jega ni gutigirira mudogwitwo Waihura ni mwageithania na wamwira maundu mari othomete kana maundu mari ongenda kuongerera thini wa tabarira yake ya gukera. Exactly. Asante sana mudogwitwo James Mwangi. Kwanyu ni kumwangi wito jikara Donholm ko niko aciari kwa makoro marikara Donholm mwena wa New Donholm ni kule New Donholm riu na kwena Old Donholm riu ndahikania ri ndathomire Old Donholm riu Old Donholm ni ko jikaraga no guciarirwo oku kana ndaciarirwo Outering 1985 koguo nie ndereirwo Nairobi eno uciarirwo no gakurira guku Nairobi yes no nikiri no ndiraigwa ni uri roots kure mwena wa Gakindu kuu ni kwa mami aumite handu hetagwo Hamacatha hakuhe na kanitha ya Idi Gakindu ni kuria Nyeri Mukoroini district yes karibu sana guku gwitu ni twakena muno ni rwawitikira ukakwaranira na ithino tuherugano rwaku tondu na marugano rwaku ni rukumiriria andu aingi amen haya riu ndwagiciarirwo we na thina waku ona ya da me thina wa maitho ngime de mieri 6 kuma ndaciarwo riu hau niho twambiririe horo wa gucaraniria na urigitani ngithie Kenyatta na maundu matiagiriire uguo muno na in the process ya guthondekwo ri ritho ria mwena wa right rikiura na rigituika undu itangicokereka riu tukiambiriria kuhuthira mwena wa left duona kana ritho rimwe riu kuma hau ndathire through a normal primary school shukuru etagwo Nairobi River Primary School girekia ginya standard 8 hindi yo ndari day wiki undu uria shukuru ngima ndari day wiki urona ritho rimwe aya ngothe marona wega aci onge ni marona wega arimu matiamenyaga wina gathina kau ni mamenyaga no kwi handu njokageria Ngai ngatho hamwe na aciari akwa tondu the standard 2 ni ndandikirwo marua thie Thika School for the Blind at least negetha hote guthoma na ndadia kijira gutire cukuru ra so long as you are able to read books ndo guthie Thika School for the Blind guthie uikare hau mungangene na ciana icio ingi ugo uraiga ni wega kana wari uri kuri we yari disadvantage kana advantage wakwa yari more of an advantage because I was able to interact na doari agi monaga in though niko na discrimination here and there but discrimination issue shikira mundu hinya ukagia kindu gitagwo intrinsic motivation ukayumiria kuma na thiini ukamenya rucio rwaku ni rukorwo ri wega gukira umuthi very well yes haya ru ugithoma ukirikia ni warikia 8 ya ngithie Isili High School leo bado tia de na gitengo kia ndore mena wathe nguthoma na andu mena maitho mega in fact I was the only one still at Isili High School na tukengengana nao leo the form 3 third term ngithie surgery ya etagwo needling kugeria kunyihia pressure maitho-ini operation yo diari successful eu ndarikia ngengengana mwaka ucio wothe kuga diari successful kuga nginya ru haria wonaga thimi ugikire kindu kuona nake urari kio hau handu hanini ndonaga ri yaga riu kuona ringi we form 3 hedia Isili eu maitho mokaga hanini magathie nginya form 4 diekire uguo wega muno tondu kwina maratathi ta ma practicals hindi yo ndekaga dia hotire gwika na umenye hau form 3 ri
dio kindu ta braille ni mathomo ma andu ma braille mahuthagira ndandika na karamu na ngathoma maratathi riu wi form 4 ndurahota guthoma rating serial urona ukona ndagika 30 riu ndathomaga iratathi riothe ngandika answers itagucokera guthoma ringi nigetha maitho tondu ramya kana megukorwo ningi macoka moka gathitha kaida kaigana atia magacoka makora thutha wa ndagika 30 ngakoma 30 magacoka ringi riu ndauma form 4 ri ndioe uria riu muturire ugituika muritu hanini tondu ndiekite braille ndioe kuria ngwambiriria riu no kwe mutumia ngetagwo Madam Catherine Wangeshi Mondia she's a staffing officer at TSC akijira tondu muturire no muhaka uthie na mbere nitosharie cukuru ire ungithie wirute braille nigetha ucoke uthie gupasu kiria wendaga gupasu riu ngithie Kenya Institute for the Blind ngithoma hau and riu twari mwaka wa 2007 hindi hiyo ngirikia mathomo ma braille na mieri 6 at least makeheana an opportunity ngifundithia ciana kou for 6 months but at that particular level level ni level ya certificate riu ngiona gutie kindu ingi kana certificate riu ngitua ni gutiga wira ngitiga ngithie Kemu no kamwira thiete Kemu ne kwina mathina maria ndacemaniria namo ni kama liko macio cukuru ici tukoragwo university ici tukoragwo nacio ri first and foremost itikoragwo ci mainstreamed itikoragwo incorporated andu mena mawathe we have the rights of KU negeretie but kou ni kuo ndathire rita ria mbere makinjira we mathomo maria urenda gwika ri tutingikuhe kamwanya wike mathomo macio tondu twina andu blind mathomagira guku na nitui matingihota gwika course ta icio riu kiria gwenda umenye ni ati andu aria matonaga ri they are usually confined in 2 careers that is education and law a greater percentage ya cia andu aria matonaga ri almost 90% icio nicio karia makoragwo magika ti njuru no matikorago mahetwo kamwe kemagocia gweka OCJK sikati ni bitu kurio exactly kaniti no horo cio nie kaniti no horo cio nie ndenda gwika economics no tondu diare na university yakwa ri ira ya hiyogika no mohaka igiagereire uku riu tondu ni matiaheire kamwanya ga gwika kiria ndenda kuure ngithia Kenya Methodist University rita ria mbere ne ndatwikire rejected tondu nao matiare mainstreamed matiare facilities for persons with visual impairment no kwi mwalimu ingienda gucokeria ngatho etagwo Dr. Kubai korogo Emeru akinjira mena ndagitari nge mungi wetagwo Dr. Mwenda makinjira we tugukuhe okamwanya wagwa kigerio kia mbere uti hindi tugigukwenro ngimwira nie ndire na thina you just give me that one opportunity ngianda go trimester ya mbere ngituika one of the best in that particular year na no business rikwaja ritarire todo ona business yo matiendete jikere ngiuga riu no moka think outside the box to mohaka ndiciria uria mereciria ungitua ni gwika education o area marenda jike but ngioya history and business as teaching subjects na hidio kwali na kindu gitagwo career counseling psychology so twekaga history business and teaching and counseling psychology riu kindu gya kumakania riri out of the subjects iria mendaga jikere I emerged to be the best in terms of business. Wow. And kwe kindu nie juga kindu jugaga tungioka maundu wa tugelete for example biashara ni kana business ri hakiri yaku ni wirutaga wira mundu no how do you manage to, let's say, come up with a statement of financial position kindu take utikindu mundu agirora uguo ni arona ka ni mathafu but what matters is the ability of your brain to incorporate such kind of topics
ungimenya formulas ungimenya uria mathabu ma stock markets mathiaga ungimenya uria kambuni ciikaraga mathabu mao there's no big deal na icio nĩ ndwendete kuma ũrĩ mũnini icio nĩ icio nyendete kuma ndĩ mũnini rĩu ndĩ degree ngĩka wega business studies rĩu makĩheka mwanya ma gwĩka MBA Masters in Business Administration Strategic Management option rĩu hau ndekire kuma kamwĩra thiĩte hau rĩ hau nĩ ndagĩire kamweke ga gũbundithia cukuru ĩyo ĩtagwo Moi Girls ĩno haha Ngong Road ngĩbundithia mĩeri ĩtatũ ngiona hau ona cio mbeca icio cia arimũ mararĩ horu kũringana atĩ we no nginya wandĩke mũndũ wa gũteithia na wandĩke ndereba ũguo nginya kamũcara gatigana yes so ngiona hau ona niĩ hau tũtigũtwarana ũguo mũno ngĩtiga ngĩka masters rĩu okukemu tondu kuu nikuo at least kwi andu mamenyaga uria ndira operate no rita riri ndiathiete degree rita ria mbere ria ndekaga degree ndari Meru rita riri ndietikire guthie Meru ndekire ha Nairobi and I managed to be I think the third best in our cohort tondu ndari na out of 18 units I had GPA GPA dari na 3.78 wow that is 16 A's and 2 B's so how girekia ngiona opportunity now apply wira riu kamwira nyonete wira ri ndaikarite tugeta mieri na no goita kona wira but God opened a way na ngigea opportunities ya 3 places to work Energy Regulatory Commission Ward Administrator Nairobi County Government na at least a lecturer at KEMU MKU Mount Kenya University ngiteithirio na mwalimu wetagwo virtual director of virtual learning wetagwo Dr. Mutembei no ngituika nigucagura ndutire Nairobi wira muingi nigetha nyone uria tungicenjia maisha mao especially persons with disability no hari adire bado ngituika ward admin but I'm still pursuing for higher positions to affect the life of people to hari adire tiate ni horu but I would want to be in a place of policy formulation hado to get form to get kiduta industry hado hagutu ado taria mena wathe hado to neko heole we form industries around them ikue sasa ni we are doing business with persons with disability hado hagufika ati no kamaro kakwara ruhiri nakora he undu mungirikania nao wira nigetha muteithanie na ndona wina gicuhe koguo wina family exactly na mutumia umwe kana ka ziko iza story wow tibiki ngoragire kana exactly karetwa atia etagwo Julie Wachera Mwangi wow congratulations thank you na kongera makaimeri na gakurega kidago ni andu na ngai amen na tuna mundu wengi muno tukoro tukirora uhoro wigie nginya uria tugitethereria andu mena wathe na nitugucoka gutweka nyaga kuhe andu mwihoko tondu muthenya kire tugitite guku ri ni tushie rugano rwaku nigetha mundu ngiuraigwa ena mwana ringi muceri wina mwana wina wathe ni kumuhithaga ungi wina mwana wina wathe ndiramenya kwanjiriria ha ungi ndiramenya ungi ni akwite ngoro na nginya konjo nginya marakwa ngoro ri ena kindu gethe ndari nginya handu haramutira no muthen tukwariria thiri wa tafari no rigwenda ujiri uhoro wa riu niki ureka PhD ndari ki uhoro wa ward admin thi tondu uti mundu ataendete guthie ku iguru my biggest achievement kindu ngienda kuona I would want to be part of the formation and formulation of policies of persons with disability. No mwaka ukoro we sharp in terms of policy articulation of issues. Tiado makwira ake katugiko kamera asha hatije bioguo ne nginya turore yo no nginya turore tugerega shiragaka exactly eu gituika ne gwika PhD at least leu gaberia okemweyo and PhD utire shukuru PhD is just a PhD kiria kimataga ni
who are your supervisors? Are your supervisors coming up with content? Mathomo magiteithia andu. Tareka jambe joka nda hanini. Mbia kudese yako yale yake. An investigation of strategy formulation. Okay, an investigation of strategy formulation on persons with disability. A case study of Nairobi County government within Nairobi County. Kuna begimuno mena wathe tosho wako Nairobi. Exactly. Huko kuna ado in fact ado alia mataona gari ni agie. Let's say we cannot miss around 200,000 people. Kenya ngima kana Nairobi. Nairobi. Kenya ngima tu ado kedo ta 1.5 million. Yes. Ara mena dina wako na ujire dina wako ni wa trachoma. Trachoma ni ile glaucoma. Glaucoma. Yeah. Glaucoma ni kugatia. Glaucoma ni kuga it is the ability, let's say ridhori kagia pressure. The pressure ino ya thakame. Nuko koragwo mai metagwo aqueous fluid makoragwo thiine wa eyeball. Riu magia ridhori yagia pressure sigathukia pressure igathukia optic nerves. Optic nerves they don't have the ability to relay or convey information to the brain. Exactly. Tuge generally ne wathe wa guthukia optic nerves. Ni permanent blindness. Yeah. Ndio ngeko. Utriki ngeko nego regulate pressure. Na irega ko regulate huthagira dawa kana operations. Ndio ni maturaga. Rimwe na rimwe riria pressure cie iguru ri maturaga wathi handu taru ungiria andu no theri no umenye kwina theri kali uni ndona othe kuna studio kuna matawa. Yes, at least I can be able to see na au hanini yes, but na ridhori ya mwena wa omotho ni wega muno nindwa gutikira ukatugaya na erugano rwaku ngenda twambe twikirie nigetha tucoke thome nginya ndumiriria mutumite guku thiini wa studio na tuna James Mwangi niwe ward admin wa kuria Komarok okite gukuhe mwihoko ndonaga ena thina wa kuona kana wathe wa maitho na nona maundu maria mothe ekite na gwiceni ratwara na rugano rwake ukona ati haria ikitihe guaga na maundu maria twina mutungi mahuthira no tute ukinya kundu kuraya na tugitieke akugacira muturire-ini negutira maundu maingi muno na atire nginya we taru rego utete mwihoko ni maundu mariko wagirire gwika nigetha nayo kinyanirie iroto ciaku ni turacokeria thwa pendera tari kuraya ino rero ya Noro TV.